Hati mwanzemo emerere okache mwanzemo emerere entebejo manzoji okache best bano jirize nyuma hati adios twaza acho kwita photo moment ya 30 seconds kiriya hariyo kutaha ngomugawo ngomu ukazora mamisho bakabatera kishani ukahurra yoko tukareweno kanuira misho so hati ije saha mwetereze you have only 30 seconds kandi mama camera you have 30 seconds mbatera kishani ya fine apa tadi kuba kuza yabura nchakaro yisuti kokwe abanyom background you can stand abom background so abamwe mwemerero kwa bishi abatsigaza mwemerero ku so it's okay you can stand there video wazopate mwe hadi daga na kirecho manyira kandi nyuna nyangira ko numbuza bya mitoma bene bya kagutanga ninza kare DJ Gazakantu DJ Gazakantu kandi baba yamaganda no manya kuba kugira embwene kuba kale twene maso yes Adio Zaka smile good Hurra thank you so much twazagaburra abazire bitu twagaburra abazire prepare the kids zakubanza tugaburra abazire bataka yetu bekansana no kuna bengaro skate tuba kuna nawe no kushaba twazasha so twazomba yes Zakubanza kwanza bazire zakaburra abazire ndije wayikakesha bakwenda abana kubobo katere abana yes yes no for the interest of time adios twaraba zira basaidemwe adios abafidi yetu kujamuleta na kutereva kusabika bazira banyu ikatugenda kubasabinge tubanza bazira banyu adios thank you kakare nateka mononga mama mwetereze yachari tonchana mwana andeta kachora mambe umanda kana hey thank you yes adios agema sabinga abazire mkamwana yao kare umasabinga utakayo keki and make sure after this you leave the plate there yeah Rani tekandija kandemu Hagaricha madija kakesho ngoro thank you okwere katurukendo katurije yatwaza gusa abazire abahomile wazo abazira wakubuchara Dekaturukendo komanda Dios kare nateka mononga yaronde kara
today. Everything I get to you don't see. Ya chedi chocho ya bana, kande choka chora bambe. Awana kana kura. Hey. Kana murti seka murama siye. Seka murama siye. Make you look like Kali mwenye sani tuwaza kurusi ya abantu aba hati imba atimwe mweremuti abandi another line behind another one here. Kali no iwe take it Jerezo give it to this one. One made there. Abana banjaba batahi mwemerego standards mzee Zaho. Good. Okay. Bekibira kahariya. Iwe sewe nono ranza kunu ya toko ranza kuri. Zayiguru. No. Emerayigura. Good. Hati. Kumwana mbiri abana mbirize kuri. Baza platform ayiguru. Zayigura platform. Iwe zahariya yigura platform. Okay. Twaza tuti na nishara turizane. Twaza tuti. Echo kubanza baza kurse y'abantu aba kanani bashamwe byo kwaginga tubireke. Noza kumano isha no igire cyo watekamu no bahuberaho no ihaha keke no gira ki cyangwa cyera. Atoko rigena mbuza mu kantine cinatamu nani mboreka. So nani mboreka tishkwita za muntu. Nsakubanza kwenda kutuya wadare. Nsakubanza na side y'uruguru kutura heze za side y'ifo. Kuka side y'uruguru nizakushaba abanyakisara. Film stars. Bebe mbirwe advisor wa abanyakisara. Mwankamsha niwe ratwele mbere tubanze kurse abantu haba. Nabandi bakora mpora like that. Bige twese cyosongoro sana. Kwa guma buya ha keki.
hati ako tagaruka igwaretwa araba uraba hoti otora hoje no stame ponga mutagaruko machenga DJ twende give me song. Let's go. Mukomeza gukora abafite ngere tukore kuko nazana amazina y'inyo Wati hey let's go. Yo muku sasro network ya Bakari then commenting ar kamera oka network ya Bakari we antega nzakukana muku sasro network ya antega nsamunonga Hola hata bana bato mu rugo marayi mugari cyo muntebezanyu mushitame abana bato mwena kandi nizakubasha batwena hatu zo online tugere tukuruseyo umukeso ngore cyo tukugenda misho DJ twena no inakirabo na wachirete hati Sabigano de to like animals they in human form. I think I know about the like rock, but you must hustle if you want to. You don't finish them on fight us. If them they run them off, we catch up. I know they from say I do like us. No come they from say you do like us. You don't get the time for the hate and the bad and the kick on my mind on my money. Make you dance like broccoli, steady play like broccoli. Steady on my mind, no way there when they want to leave. Good in like fantasy. You want to try if my dad be good, but it ain't rush for the body, it rush. Now when they take my dad, it rush. They got him on the rush. Yeah, it rush for the body, it rush. Bambe dare na kwakura abagama tumine Mr. Life kabaka wale na watu haramu koro kokari mukusasa network ne ane changa ya nabara yuko aro sabe job sabe jaria kamera kono wankore media Yona kuranga business koragana nkore media commentinga nango je tuwaga mecho kwena forum da chikanke Job tunji more na kwa kura job tunji more
So life is hard to get to. Allen kwa Yesu na kwa kuna Allen kwa Yesu wewe wale following ngore media abajanja baziani misaka ina tawati live kwa China sako na mugumize following ngore media ndiza kwa jamani na nakuranga business biranga na ngore media na abajanja wana ndenda namba notera namba 0 musanzu 0 avernisha tu 10 musanzu munana ema nono rangani the business aho no rangani the business no na owarete kirabo omuchachire nawe kubeta chiketi na wasafutera tugambe niyo tukore pro akwesa chwarganzo akachayina kandi no masu ranga business turakunsa so chikentega sa network akokati kore media ne kusinge kwa chintu chibonire omwese kandi omugore ni Jesus. Cheers. Cheers. Let's go. Abajantu lorangana akore media abazira Mr. Life kabaka nona nakuranga business wira storage Live on TikTok. What media representing today? Thank you for turning up. This is a new round of Thanksgiving. We're going from local to international this year. We're going from local to international this year.
Bwenu nyenda omukyala walinka nani kusaba mwonjije nyabo kato bashanga tata hawuti aro amazina kabariza Mr. Life kabaka kaba yayibagida baza kuche tingumanya baba basumuka humuro ka tingumanya jembaga nko yatambara byo kunywa biri yawe na noiza nonyo kurembaga inteka bakwanza kucheza nyenda baje kundirura bo kumkwera kweza abantu kunanisha abandi n'abandi abokora abagore basaba batinda speedi abaje tunari kuzakora ukoro baza kuchenga babo abantu takurudiga bakera kesogoro kuchenga babo kantu nza mno mukuru iyo ngondo nakesogora kebiserere zano mumanyire kuntegeka izo n'ibindi
ndondere box y'abagitwa kuko nitinga box n'ikirabo tarombiye box n'abajyanta amazina ni misa ayo box bigero abantu ubona bahasende z'abatoni zimara mbwe naba abajya kamwe ndakuranga ni business none enambere zuro musanzuro abiri bisatu ikumi musanzu munana emu enambere zuro musanzu munana emu enambere zuro musanzuro abiri n'isatu ikumi musanzu munana nonda kurangana ite business kurangira aka abantu bamwiza mutaka yebwe ndiye musoga bakweta bati Donald batarinda enda kwesimbo mu mizo kwa kansara LC5 uko muntu okwe tumaje tumakaru no muntu wamazima akwani maje no muntu wamazima ndiye musoga promoter anda business yawe maje kwa tagana na kusungu anda business yawe maje kwa tagana kwa media anda kuranga business kwa tagana kwa media inamba yesu bina nishaho ngo mustame abagore batakizire nyenda be mama bayemerera abana banyu bahe speech yabo kiringaje kana mukunsasura kuba turi mu time twenda kwibanga kwata live ya kachina twenda kwata kachina aba group ye bari kamwe kore ne ko live mbenu tubura kacete kateka off tukagenda ko imbaga yarahare kandi twinde kuvuga tukagara kambara tukakwata live ya kachina yes akwa abagore baza kucenginga konka munje kugira ngo kuri media subscribing uno mukoro gono ndagubonera ndaba performinga okwatagana Insta live kabaka na MC Masuiko bakorangira business bakora muzana mbaga bakora wa comedy ndaba wa MC ndaba performing oyine birthday tutatu oyine mbaga ya wedding nando wakitwa newe na muheze bitware imbaga yo ukabasaba bakora imbaga bamwita audios imbaga y'amana uko kuzana katera yabo kari Apollo ezo mugore zihenyokwe wa Apollo za kuburra yishwa Apollo zikayo Apollo amazina kanje nabanyita mutamba kumandikije zacire zitajwanga neza Apollo nanye ndi omwe ahabanja kamwe kandi nkora nka vice chairperson mbwenu abajante mbaga yebersema district shema district omba tera yao kuma tera yao bo bakwita audios izina rinyene yanagito kare mwene mbaga yebersema district umurka gubatwara ziri kayitware tano y'abagore bahabagwe zari kayidi kare atkampere zuko konga uzungu Apollo mwana mustamira hari abantu abagamba mustamira mustamira umugore no gwara bataro tunamugambeho kangambe ahamwana wabatizo amazina kandi mukagamba bagenda mu Obed kandi director wa Obed Electronics kandi ndayaza hano yo mushaho nagamba nawo Apollo no mama niji tubashaka kubagamba ho bamarafa Apollo is a friend of mine mukoro mu mugumwe umuzikire muri ubwo mushijo wo kureba karara hamwe twatura hamwe twagiye hamwe so na hato tujyaha ubwo tujya hamwe tikuzagamba byingi abantu bingi bije byo kugamba Apollo
you are mtabana wa batuvuga na half million, that is 500,000 come for it. Then ezo mkinyo wito wa kitwa nda kumpemisa half a million n'emitwaro 50 nde akahe karamba umutwaro tokubasa nidondeje chemi aporo mukondo bwa ukagumona gwe kandi nyempirimo mbari nakora makuru kama wita simu. Amazina ni yitwa Jeffrey Turumba, ni Ndugate Ruhura, mu district ya Kazo. Nasimaranga munonga bw'abagurusi ba Apollo nyowe babaye songira cyesongo rukundo. Se umwana Apollo ni jabwa rukundo. Kandi ubwo mu rugo kubanza kufika kunuya wale natwangwire wanje nkisha nka nakumcha saa ina natimbura mukasha ikunibe so mbona Apollo ekitecho ile ku twara ngachukuru umwana unayemera no saka ayumba gore konka kusibo mwana Apollo tweta rusungu kuizo witu urwo musaho kandi ukagaruka bamwana witu Kalisa niwe sebo nguruso wa Apollo ubwo mushirate kunya ndakambara kunuya ndakura ngoko guzeranchi n'umukozi ariyena akora kandi kunuya mbwe naza kumanisha ko mugenyi so twebaza munonga zarabana barunzi shagawari abantu buvunanze. Sema mwa Apollo ni kusima munonga. Amakuba gaje gunyine n'injya munonga munonga. Omwana zo murete muhente mwe bari munonga. Abantu mwena muri aho bitsa byanyu abaryo misho n'umwamiko ya sikakuru ushemesa wa secondary kandi umwe ahabima babana umwana nyuna emerera mbamwita akunda Diana eba ngwe kunda Diana ngwa emerire na nyinaho nyobuzarwa bwa sana nagato gushima kandi Apollo kuza kumunywana nkamunywanira kabani nkora St Patrick High School yona hanywanire Apollo sungogu kandi akagaba yashemiro witu kitagata Farm Institute mwe tukabana tuzana hamwe tutakwemanya ati twakireka tukuru twayimanyaje so umwana Apollo niwe yanywanise Obedog akanywanisa abarya kamwe tukazombarya kamwe hamwe yona mwe kuko bantu nabaha ndeba muzeyi na mama bariyo Apollo no gwakubariwe when yaba rukundo kujahamizamu kandi nanye kumejo nija kujahamizamu kandi yaba no kutamu gwesiki batari kutumanya ubwo muca umukazi wanje uno mwerere witu wa kashatu nanye nagenda mwenu Apollo kunyaho rukundejo batuma abareba nkore media ndiyo nimbasibura ko speech turi nyingi bamusana tubakagambere ebyo natubakagambere ko twatwine binjiro ko atisaje kat closingire off tubanze twirukanga turonsa zo akacenga nto turabe twine live imbaganda monje following nkore media subscribing akabatinganye Mr. F kabaka saje mu na ine performing akacenga atisaje turi ni twirukanga performing tutsa koro comedy aso yakacenga barabe bari aso ko meeting wao uko bamure Mr. F kabaka na MC Masweko Mwaje kukagera Mr. Life kabaka na MC Maso kuntu ko bwa MC performinga mukoro kubonera bene birthday bene bushimo cyone cyo kwatukora mbaga nubonera munonga kwembaga yekiriyo ne yongera ko nkata imiliyoni tsuga twara sa speech zine zitakora taho sakwanza zifunda ubundi ano commenting ngochi gamba nkora musino akwenda mwakono twachikora gafe na kwa na
amawiti yesi asimwe nahwera dafe nakwakura nabajante nambaye isomo mizuro musanzuro 23 10 musanzu munana nonda kuranga business nicyo kwenda bakimanye nicyo gukora nonda bakimanye kwatagana nkore media business yoneteka kumanya abo isongane tugeranganye ko kwa no cyenda na Kevin no mugisha muhango mnonga amumpire rita nakwakora from Kanungu nogamba cyamuteye nabajante ninkore media akwate cyasigaye abagore baza kwindira imyenda kuko baza kwindira imyenda bari yaza speeches mpora mukacu speeches amani amusana yaki akomutara kongo byango bwe buri mutwata tiri kuza so aporo myanyazi ninza kuchireta nawe aporo umurisa debo nakubakora ho embuse ebyire ninza kwiyaho yawe njirete n'umushisha wanje abana baraganda kwase mishogo murebereza kanyiza gukora kandi mukunde kazi adios Ocheng aka tera ya so abarezi byo byitu byo mwana aporo abana umwana ukora banatebwaho tumeke akubana ubwo bunanzwa bwitu ine kumusyokwe kamworeka byona akubona ya epfura ngweno mbeke bishuka watweta twamuberaho twamukorera kari mwebari batera mongaro hati ningera toza kwakira abagore batahemu tugumize muna program abagore mu Rwanda tugumize muna program chamani ustera kasubu ngashi ushanga umurembo rwitumbara kari DJ kwasaganya ibintu rekora disco nanyine Kumesane makucha matenze manji waka mafuta babiri ngamayo sebevuga tura kukari changu tubasuo chene sike wafuna msajja nifini mungu kamchikwa Maria Trede Betshom hendo nakwakora webare kwagira ngo media no biforo uringa nabajyanga amazina Mr. F Kabaka na MC Maswe ko Mr. F Kabaka na MC Maswe kaba yayembazana ko media abo subscribe ngo yikango agenda angore comedy limited no subscribe nabajyanga nakuranganiza business no rebana no kwatagana angore media enambere zero musanzuro abanishoto 10 mbagama ndinza kubasibura niza gusiga nasta bizaba abagore beza kusiba bati sibwent akwandi ninyurukanga ningaruka kandi ine ya kachaina tine kwata kachaina kandi nza kupafu men moko sasa ndeni basibura tatsigata kare wewe ni mnonga umugore witu
Bye-bye, Adios. mbasibura. And your wife, Sinikaka message kam hino ngarke. family, congratulations. Kari mukurikiye mukingi. Twaza kugumza mana speeches kandi mwenu muza kunchiriza speech inaza kutekaho hati neya employer wa Adios umwamka mugisha kandi advisor wa Banyakitara. You can come and give up. Yeah. Ati nabasibura. Utstem. Nabasibura. Nikamanze cyo kunywa. Mpamuka cyayo manze nywa. Kamfune cyo kunywa najya ntekiriyane kindi. Kintu cyabonera. Muri yankore media. Nkore media live. Je nesangwa mbara. Nonda kuranga business yawe nkore media nechikwataho. Uriyo mwese ongozo ndaba music yawe tambe no kwatagana nkore media. Ode media muswaga. Yeah? Sawa yaba me. Nanyine yaba. Oine musawo juice kaka. Abantu kabakare yako ari abantu abariza abari aheru. Nenda mbese mero ha. Ajante wakwatagana nkore media ne kurangira. Nonda bakore cyo kunywa mukoro gwa buri omasime. Dene namba zesu muzuronzi. Kale nabasibura.